Baktılуу bolgula omiyin. Baktılуу bolgula omiyin. Торон Рекорд студиясы. Bola
Oğlubuz İlimbek, gelinimiz Jasmin baktılуу bolgula, balalı çakalı bolgula. Amin. Alo, Alo, yaxshimisan? ha, yaxshi. Tezlashib ketyapman. Xo'p. Alvan alvan gullaring olib atrofingga nazarlar solib mahallaga kelar eding musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda Jiguli, ko'k jiguli eslatadi sevgimizni jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan o'sha guli ay 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 ko'k jiguli ko'k
Kızg'anardi seni mendan guli. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli, eslatadi sevgimizni Jiguli. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan o'sha guli. Ay ay ay, ko'k Jiguli, ko'k Jiguli, eslatadi sevgimizni Jiguli. Qo'shni guli, qizg'anardi seni mendan guli. Жігіт аралашып білдіреміз. Анда безде қырғызда қыздарды сыйлаймыз. Бірінші сөзді қыздардан başlayız. Махаббат деген бейітташ, ағайы ішіп шығаға. Аға шығат бергана, қол тармашқан екі жаш. Маған көңіл бұйғыла, маңы өріп тұрғыла. Діндеш достар егейім, қалы айтып кетейім. Арқарылы ойыңа, ашық болсын жолыңа. Үйленіп жатқан екі жаш, құтты болсын тойыңа. Өзгөче мақсат қойғыла, өзі өдіп толғыла. Ұлыларды сыйламан, үлгілі болғыла. Sözünde eller olsaken, sünnetli beken tutsaken. Bizden doyduk kızlarga, dostuzlar çıksaken. Toylur toygu olansın, top dolmanen kulansın. Annemese sözümdü, bizden kızarlansın. Ала кезекте Ильичбек менен өзгөчө чүкө ойноп, эшек минип, улак тартып, отунга чыгып чогуу жүргөн кадырдан досторунан баштайбыз. Кимде? Жакын достор, менчи. Assalomu alaykum, hurmatli qonaqlar. Bu kechaning qonaqlari. Ilish do'stim Mahmud. Bu kechalardan ko'rib, og'zim bo'lib turadi do'stim. Ko'rganda so'zlar böyle, chiqib zaman. Başçısı Mahmud do'stim. Assalomu alaykum, xushvaqt kechingizlar, hurmatli tuğanlar. Ilish do'stim, uylanib ulkan to'ying qutlug' bo'lsin. Yashqin Ayshning iki uyda baxtli bo'l do'stim. Almashgan bo'lganlar üzülmesin do'stim. Biz eng shunday ko'z kichkinamizdan chiqargan do'stlarimiz biz. Ilish, baxtli bo'l do'st, omon eson bo'lsalar. İyi günler, Xudo xolasa shu beshik to'yga bilaydi do'stlar. Çok Assalomu alaykum. Hurmatli qonaqlar. Hurmat bo'lsin. Tasmin Ayash qaror bo'lgan. Alloh yuzisin, etmini maqbul bo'lgan. Qalamiz shunday so'rov bizning shu bo'lsin, Alloh barakatini Ayshlarga xizmat qilib, menga bilan birga çok kampaniyalarda o'tirib. Deli cılıntıma da semeni үйрөнгөндөрүн аттан сүйлөдү. Sen de ушул катарга кошулушуң менен болду жигиттер. Эми тойго ар бир инсан ар кандай ой болсун тилек менен келет да. Жасмин агызыбыздагы подружкасы өзгөчө бир жагымдуу чырак батканбек болуп турган жигиттер.
yürekten orun algan sen canımsın, sen baktımsın, sen yürekten orun algan Elgireşken yürektür, ejilişken münöttür. Hiç kaçan eskirbesin, suyuңөргө geçkirbesin. Baktılуу bolgula, omiyin. Hormatly meýmandar, talay eştany üýgülösünün jaýgan dasturkanda ötkürgen toýuna eger razı bolgan bolsaňar, biz razыбыз деп toýdan кылып, 60 жыл болчак коýmazlar. Toý jakdymy? Öz tibesini uşunday ötkürüp barymyzlarga nasip kılgan bolsaňlar biz sözgө zegin Kudabızdan Kudabızdan verelim. Siz daga Kudabızdan görsetken sey hurmatına raşçılık aytıp koýmuş. Allah razımız, жақсылықты болғанға. Toylar kutlu olsun, денсаулықта болуға. Birinciden şu elimizde tinçlik olsun. El arasında büyük bilmesinden şu bizim iki bu babamızın kızımızın toyuna suyunu ten görüşüp gelgen tuğanlar, deletken çıkardı ballarının boşanma öyle budası varlığınızda, siz konunuzda demek için. Boşa sizlerin aranızda da kızım benim baktığı olsun, tünelik ömürlüğüm olsun. Biz de buradaki nevler öyle kız derim degende boşol derece açın. Niyetleyen dileklerim Allah'ın verirsin. Omiyin. Barlar baktığı olsun, başkanlar degen olsun, ak kalpan ak edecek başkanlar düşmesin. Uşul aytılgan kalı dilektin barlığı sizlerge kabul olsun, baktığı olsun. Amin. Бүгүнкү айтылган кылыктын баардыгы иличкам сага жараткалап калам. Түздөн түз кабыл кылган болсун. Бүгүн кызматыбыздарда Алайдын эң көрүктүү тойханасынын бири Акбата Гранд тойханасы, өмүргө шериф тасмага тыккан операторлор, ыргатып алтыракта сонун музыканы коюп берип жаткан биздин Барлас деген жигитибизге бир ыраазычылык болчу коюңуздар тууранда. Кызмат кылышты. Жана ошондой эле бүгүнкү тойду башкарган алып баруучу ретинде мен Алайдын кулуну, өзүңөрдүн Аркосогунун тургуну, аты жөнүм Бедер Нурбек уулу, жакшылык тойлогон жолугушканга чейин сак саламат аман болуңуздар тууранда. Тойлогон өксү кылбасын Кудайым. 2 жаш турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Ак жол силерге 2 жаш. Жақсы келдіңіздер,
келгилер, жакшы жеткисиңер. Бора-бора ой болуңуздар, ойду сатып той болуңуздар. Үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга, алпыс саныңыздар аман, тынч аман жетип алыңыздар тугандар. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө. Жаз гүлүндө гүлдөп турсун ар бир күнүң, 5 күндүк бул кыска өмүрдө ойноп күлгүн. Өмүр бизден өтүп кетсе кайра келбейт, колдон келсе жаркырап